Znači, taj otpor koji se pruža globalizmu, koji Srbi izražavaju, mora biti uništen. Taj rasistički rečnik, zar vas ne podsjeća na priču Teodora Roosevelta? Nas ne obavezuju nikakvi ugovori sa Indijancima, jer su Indijanci niža rasa. Naravno, ima toga još. Godine 1875. doneti su u SAD zakoni o apartheidu, odvajanju belih i crnih svuda, po bolnicama, zatvorima i grobljima. Bilo je apartheida u školama i liftovima. Od 1890. do 1901. oko 1300 crnih ljudi bilo je linčovano, a američki naučnici poput nekog Bina merili su ljudima lobanje da bi dokazali savršenstvo bele rase. Međutim, zločini na Aboriđinima u Australiji pravi su hitlerovski zločini. Darvinizam je pravdao pokolj ovih nesrećnika. Socijaldarvinista Rusden je 1896. tvrdio da ubijanjem Aboriđina i Maora belci ispunjavaju neumoljivi zakon prirodnog odabiranja, dok je 1890. potpredsjednik Kraljevskog društva Tasmanije James Bernard rekao da je proces istrebljivanja aksijom zakona evolucije. Aboriđini su lovljeni kao divlje zveri, odsecane su im glave, trovana im je hrana, koristili su ih kao eksperimentalne životinje. Edward Ramsey, nadzornik Australijskog muzeja u Sidneju, objavio je muzejski katalog u kome su Aboriđini predstavljeni kao australijske životinje, a on sam se bavio hvatanjem primjeraka za naučne oglede. Misionar iz Novog Južnog Velsa gledao je pokolj grupe Aboriđina, odraslih i dece, posle čega je 10 najboljih lobanja poslato preko okeana naučnicima na istraživanje. Od 1910. do 70. godina 20. veka oko 100.000 aboriđinske dece oduzeto je od svojih roditelja. Beloputa deca davana su na usvajanje belcima, a tamnoputa stavljana u sirotišta. Tu je naravno došla eugenika, tobož naučna priča o usavršavanju rase. Prvi su bili Amerikanci, pre Hitlera, jer Zapad je svalio sve na Hitlera, a Hitler je pre Hitlera mnogo postojao ranije u Americi. Prvi eugenički zakon donet je 1907. u državi Indijani. Do 1930. 31 američka država imala eugeničke zakone koji su u reprodukciji sprečavali umobolne, pijanice, epileptičare i degenerike. Do januara 1935. prisilno je sterilisano 20.000 ljudi. Na osnovu eugenike stvarani su testovi za imigrante po kojima je 80% imigranata iz istočne Evrope, Poljaka, Jevreja i Rusa, svrstano u maloumne, pa je na osnovu toga 24. donet zakon o ograničavanju useljanja istočno Evropljana na osnovu njihove genetičke inferiornosti. Zakon je važio do 1965. 20 godina posle Hitlerove smrti. Amerika je zaista mogla da bude uzor Hitleru. Godine 1904. je istraživač Samuel Werner uhvatio u Kongu pigmeja Ota Bengu, oženjenog i oca dvoje dece. Benga je okovan u lance da bi na svetskoj izložbi u St. Louisu prikazan kao karika evolucije najbliža čoveku. Zatim je sa gorilom i orangutanom bio izložen u zoološkom vrtu Bronxa u Njujorku kao predstavnik najstarijih ljudskih predaka. Oko 40.000 posetilaca zoo vrta sedmično se ponašalo prema Otu Bengi kao da je majmun. On im je bio glavna atrakcija. Direktor zoološkog vrta, dr. William Hornaday, na pitanje novinara da li bi baš tako trebalo postupati s jadnim Bengom, ljubko je odgovorio, citiram ga: ako je mala osoba u kavezu, to je zato što mu je tu najudobnije i zato što ne znamo šta drugo da radimo s njim. On nije ni u kakvom smislu zatvorenik, osim da niko ne bi rekao da bi bilo mudro dozvoliti mu da luta po gradu, a da ga niko ne prati. Podsjeća li vas ovo pomalo na belu šengensku listu? Američki istraživač Arktika Robert Peary doveo je sa svog puta grupu Eskima koje su izložili u Američkom prirodnjačkom muzeju. Jednom dečaku Miniku umro je otac, čije su kosti ostale izložene kao primjerak vrste. Minik je tražio posmrtne ostatke oca da bi ih sahranio, ali uprava muzeja je to odbila. Margaret Sanger, majka seksualne revolucije, zalagala se za kastriranje svih mentalno zaostalih, ali i crnaca. Američkim eugeničarima je smetalo što se u Nemačkoj pod Hitlerom ipak rađa mnogo više dece nego što to njima prija. Inače, Hitlerova eugenika nije im uopšte smetala. Vrlo je važno znati da američki kapitalizam počiva na socijaldarvinizmu. Svojevremeno je profesor sa Yale-a Graham Sumner govorio da darvinizam u društvu znači da bi podigli jednog čoveka naviše, guramo drugog nadole, a socijaldarvinista William Miller je tvrdio da su milioneri pobednici u borbi za opstanak najsposobnijih. Kad vidite ovo što se dešava kod nas, ko dolazi do novca i ko vlada,
onda će otprilike biti jasno da je socijaldarvinistička teorija i ovde u igri, bez obzira što se o tome javno ne govori. Čuveni bogataš Andrew Carnegie, osnivač Carnegie fondacije za svetski mir, tvrdio je da je zakon konkurencije nezgodan za pojedinca, ali odličan za rasu, jer obezbeđuje opstanak najsposobnijih. A jedan od Rockefellera je govorio da je kapitalistička konkurencija zakon prirode koji se ne može izbeći. Kada je krenula kampanja, i to u svim svetskim medijima, protiv Ljiljane Čolić, znao sam da je stvar mnogo ozbiljnija nego što na prvi pogled izgleda. I zaista je tako. Treba da znate da Rockefelleri i drugi superbogataši finansiraju sva evolucionistička istraživanja i očito je da ko tu pipne, takao je prstom u oko, u samo srce savremenog, surovog, divljačkog kapitalizma koji se zove globalizam i koji uništava planetu zarad dobra jednog malog dela čovečanstva. I to ne najboljeg, moralno ne najsavršenijeg. Zato je priča koju je ispričao vladika Nikolaj suštinski važna. On je rekao ovako: kad bi istina evolucionizma bila istina, ne bi opstale u prirodi divlje ovce, jer ovca ojagnji jedno ili dva jagnjeta, a vučica okoti po 10 štenadi. Međutim, koliko god vukovi jurili ovce i stada njihova, ne ova pitoma, nego stada divljih ovaca, one i dalje ostaju u prirodi i vukovi ne mogu da opstanu sami, nego opstaje ova druga vrsta. To je dokaz da Božji promisao deluje u istoriji. U svom pismu, i ovim ću završiti, upućenom mladima, vladika Nikolaj kaže: jagnje Božje bit će pobednik nad svakom zveri iz bezdana. Nemojte gubiti nadu, znajte da će krotki Hristos pobediti sve što je nastalo iz darvinizma, iz marksizma i iz ničejanstva. I zar nije tako? Pogledajte kako se srušio komunizam i kod nas i u Sovjetskom savezu. Komunisti su samo u Sovjetskom savezu ubili 200.000 sveštenih lica i to je zvanični podatak Ruske državne komisije objavljen 1995. godine. 1931. godine srušen je hram Hrista Spasitelja u Moskvi. 1995. na istom mestu gdje su ga srušili podignut je ponovo taj hram. 2000. završen i u tom hramu proslavljeni novomučenici ruski koji su postradali za veru od komunista. Preko 1000 njih uneto u kalendar pravoslavne crkve na čelu sa carskom porodicom i time se pokazalo da je jagnje Božje pobedilo zveri iz bezdana. Tim rečima, završavajući ovo naše sadašnje susretanje, naravno ako bude pitanja na njih ćemo odgovarati, ja bih vas uvek molio da razmišljate svojom glavom. Gospođa Ljiljana Čolić imala je hrabrosti za to, gospodin Miroljub Petrović također ima hrabrosti. Hvala Bogu, u srpskom društvu sve je više ljudi koji misle svojom glavom i cilj ovih naših večeri nije da nametne jednu priču, nego da postakne na razmišljanje. Za kraj dve misli. Jedna vladike Danila. Ako je čovjek nastao od majmuna, on mora da se plaši samo jače gorile. I znate kakva je to stvar u društvu i kakvu etiku izaziva. A druga je misao Vladimira Solovjova, velikog ruskog religioznog filosofa, koji se izrugivao materijalistima i darvinistima govoreći: nema Boga, čovjek je postao od majmuna, pa onda ljubite bližnje svoje. Hvala vam.